салом алайкум дӯстон. имрӯза мавзӯи мо дар бораи вихсила баромадан бо ду даст дар турник аст. инро бидонед ки баромадан бо ду даст ин яъне дуюм этапи турниккашӣ аст, яъне ки якум турниккашӣ бошад, баъд аз он дар подтягивание, яъне ки дар турниккашӣ вихсила мегӯянд бо забони русӣ, бо забони тоҷикӣ баромадан бо ду даст. яъне ҳозир ман нишон медиҳам. Анаи амал буд, яъни вихсила баромадан бо ду даст дар турник. Ман тарзи баромадан бо ду дастро ман нишон медиҳам. биёед. аввал хеле ки ранги турниккашӣ ҳаста меҷаҳем дар турник по ҷавз, пои давӣ меистем, мекашем, зириф мекунем. мо ба шумо оҳиста баромада нишон медиҳам. бинед, рафтем. як мебарад. бинед. як, ду. ё бинед ки дар турник меҷаем, хеле ки ранги турник аст. як мекашем, ду мебардорем. ду амал иҷро мешавад. акнун бинед тарзи тезашро. як, ду, се. ана ҳамин тавр дӯстон вихсиларо мо иҷро мекунем, яъне ки баромадан бо ду даст дар турникро ин амалро иҷро мекунем. як мекашем, ду мебарорем. техникаш ҳамин тавр аст. дидем дӯстон. барои мо барои вихсиларо ёд гирифтан, яъне ки баромадан бо ду дастро дар турник ёд гирифтан, мо чӣ лозим мешавад? аввал кисти бақувват, трипсепс паси даст боқувват бошад. ва мо на кам аз 15 маротиба турникро оҳиста бо қоидааш ва озод бо қоидааш турник кашида тавонем. баъд арҷумани на кам аз 25-30 маротиба арҷумани зада тонем дар пол, яъне дар замин ё дар брус 20 зиёд бояд мо брус занем. баъд мо метавонем озод анаин тав вихсиларо баромада тонем. ана о бинед ман чӣ тавр зебо мебароям, то ҳамин ҷо мебароям. ана оҳиста бинед. барои ин тавр ёд гирифтан шумо он чизҳое ки гуфтам, яъне ки турник аз 15 то зиёд бизанед, аҷмани 20-25 то зиёд бизанед, брусам аз 30 то зиёд занед. баъд шумо метавонед ранги ма дар турник биҷаҳед, сразу худро бикашед то анаинҷо бароед. рафта. анаин тавр озод метавонед он чизҳое ки ман гуфтам озод баъд баромада метавонед. ҳаракат кунед, турникро аз 10-15 то зиёд бизанед бо қоидааш. баъд брус аз 25-30 то зиёд занед, аҷмани аз 30 то зиёд занед. баъд шумо метавонед ана тавр зебо бароед. тарзи дуруст ва нодуруст аст. инро ман ба шумо нишон медиҳам. бисёриҳо меоянд тарзи дурустро иҷро намекунанд, тарзи нодурустро меҷаҳанд. ана ин тавр мебароям, ё ин тавр, ё ин тавр, ин тавр ба мо зиён дорад, яъне ки зарар ба ҷисми мо дорад. барои он ки бисёриҳоро ман медонам хато мебароям. ин яъне ки баъд аз турниккашӣ вихсила места дар турник. дуюм элемент вақте ки бадан мо ё ягон ҷо мо дард мекунад, баъд мо ҳис мекунем ки мо ягон машқро, ягон элементро дар варзиш хато истифода кардем. сабабаш ҳамин мешавад. чӯ ӯзбе ба дард оварад рӯзгор, дигар ӯзҳоро намонад қарор гуфта беҳуда шоир накуфта. барои ҳамин бояд мо он чизе ки лозим аст бикунем, он чизе ки лозим нест накунем. тамом, нуқта, охири хат. барои ҳамин дӯстон аввал
بدنمون گرم میکنیم خیلی هر دفعه من در ویدیوهایم میگم بدنمون گرم میکنیم رزمی که میکنیم و اون چیزی که قاعده‌اش هست با اون اجرا میکنیم میریم آسته میبریم با ما لازم نیست که 10 تا 15 تا بزنیم یا اینکه از یک رفیق ما از یک دوست ما زیاد بزنیم به تجربه یگان کار رو باید نکرد وقتی که علم ندارد آدم گپ نمیزند یا وقتی که قوت ندارد آدم به تمرین های وزبین و پرمشقت مشغول نمیشد زیرا که به ما زیان میآورد ضرر میآورد برای همین طرز نادرستش خطرناک است شاید کیفتمون آسیب بیاورد شاید دستمون شاید بشکند شاید برای این طور میبرید بیافتید و یکم خدای نخواه یکم کوری دیگر شد برای آسته میبینیم چند 10 تا 15 تا برآمده خود نمایش کردن میبینیم این طور میجاییم این طور میبریم همین طرز بی خطر و قاعده بی است بید باید بار دیگر نشون میدیم مورد خود طرز درست پای ما رو هیچ نمیکنیم میپرد گویا که این پای از اون نیست فقط دست ما میکشیم همین بود امروزه معلومات ما درباره برآمدن با دو دست یعنی بی خود سیلا بود با شما بودم نورمت فلوغبек چمپیون جمهوری تاجیکستان اوید به مشق‌های کوچک استریت ورکاوت ما رو پیگیری کنید دستگیری کنید لایک کنید کامنت کنید ویدیو ما رو پدیلیس کنید به دوستانتون روی کنید در تلگرام کانال در کسی ویدیو میمونم سیلکش در آنجا هم در آمده ابونه شوید و ما رو دستگیری کنید پیگیری کنید راه به سوی آرزو رفتیم